Pues uma palavra oração quartico, mano cabeça. Nos tata que na cielo, por nome ser santificar, tata santo permitir, por presença awe meinta me de nós, toma o programa over por pai segundo voluntad tata santo. Nada de mim, turcos que tenho bem for de bo. Essa que não me tá pedindo que perdonan de mim pecanan, tendo o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Me tá punta romana, qual órgão de nos corpo tá o manager de nos corpo. Amen, brother. Onze lever, nos igra. Moça hermana, me tá dando hermana um beck. Ya mi mente tá quita, ya? Ok. Nos igra, the manager de nos curpa. Kung bom nos igra tá? Quem pobisa ami su igra, mi igra tá 100% gezond. Quem pobisa se awe dia, awe menta. Bota hope, pero botis. Si brother Steven su igra. Ya. 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 Nos igra tal manager de nos curpa en verdad. Slide. Giovanni. Quem me curpa mestre representa. Amen. Assim na maneira, sorry, irmã, não está cometendo seleção, toch? Dus hier en daar wat letters, vooral papamento, caminha me por echt tá para as que bem holandês. Assim na maneira nos curpa ta forma o templo do Espírito Santo e mestre ta limpo para Espírito Santo por mora dentro. Como por ter mi templo limpo, de nos curpa nos tem diferente organos, com cada com tarefa. Pero obviamente nos vai papel de nos igra. Sigue, Giovanni. Nog een keer. Nos igra, maneira ma bisata nos manager de nos curpa. Turcos ku nos ta bisti, junta na nos curpa, banha kune, come, bebe, turta bai de nos igra. Anto e igra ta limpi, sushi. Sakele via urine en ontlasting. Anto lo que kuta bon eta parti den sobra di nos corpo. A opi di nos awe nota pagatino of nota para que tu pensa si mi corpo of si mi igra nota limpi genoeg, kiko ta mi possibilidad aan die cancer. Kita mi possibilidad aan die biba vida gezond. Pa sombra cancer su oorzaak ta kumisana igra sushi. Die kon Romanen. Met die leggen heel kort even uit, want ons niet op het tempo. Turcos manera man bisa way kubonda na bo kurpa, bo bebe, bo come, bo bisti, deodorant, tandpasta, tur e kosna ting kimiko nan denje. Bo kurpa ting organ so kuta laba e limpia kimiko kuta bo igra. Ja? Ora ku e bai pading, ku e kurpa reconoce ku eton kimiko ku enoti mester, eta algo dañino, eta mande directamente igra. E igra ta partili den tres parti. Un parti kuta opslagruimte, camina e sushi ta bij guarda, per tempo e momento pa e sali, e outro parti ta e sunku eta bij mak an e cel nan de mokurpa pa rebound nan, pa buta zeg maar eta manage tur e bouwstoffen nan ku eta hanya ku tabong. Anto outro parte eta sakatura hormonen nang anto tur e sapa nang e nos corpo ti mester pa que da vital e optimal. Dus un igra sushi sempre lo nabu fatigação. Lo nabu bota dormir 8 horas pero lanta cansa. Si esa que hoje em dia tá bo problema que bota dormir lanta menta cansa, saco bo igra não tá limpi. Maneira mas kibi eta mak hormonen aan, eta afbraak die toxine, opslag die nutriënten ng cholesterol, tingene kinanang presente ko ting cholesterol halto, tiene ko ta sufri di hoge bloeddruk. Oké, tiene ko ta sufri di suku,
tem gente que sofre de alergie, eczema of wat dan ook, ja? Turikos nang aqui tem hopi mas, pero nanta orsak di igra ku nota limpi. Laga não sigue. Stefano. Maneira mabisa, essa kita par. E igra dor que manager que regel tu coisa nos curva tem hopi mas tanto maleza, pero makis diz par que tá mas tanto bekend. Long andune ouvi sami si, pero não se come asma. Se é verdade, porque é DNA gerelateerd. Pero o DNA, o cel de DNA também wordt gebouwd voor die cel die igra, voor die sangue que igra ta rafina e saca. Câncer, se mi igra ta sushi, e não tem caminho mais para botar, ni sla op, ni saca para fora, ora com mi curpa hanya cel que tá desformar, e igra não tem força para aquele tirar fora, de maneira que o romano força de nos curpa nos turtem cancerosa cellen, pero não tá nos turtem câncer, não tá se que nos turta forma câncer, pero nos turtem é cellen que por chega na bira câncer, pero esse é nos estado natural de humanidade. Eta costa cambia no momento que é igra tá sina sushi, anto que é no por bouwstof dan of é cellen completo para seguir, para botar gezond. Sigue, Giovanna. Oké. Met die para aqui na rato para me leg even iets heel kort uit. Maar ne hoop bem uma bisa, comimento de carne, tá algo que não tá echt algo bom para nos corpo. Vooral tem é tempo aqui, carne não tá bem com sina tanto toxina geïnjecteerd, com nos corpo por seguir processar. E nós tá bem malo. Sin sa dikong obesitas, awe, hoop die nós tem overgewicht. Que men nós tem peso, carga peso na nos corpo, que no eigenlijk Deus não dá nós tampouco, pero nos corpo no por wante é aqui não. Geneticamente costan abnormal, maneira me bisa, pero não sei que asma, porque minha mama tem asma, mas é asma. Dus excelam geneticamente também com uma indeficiência acaba no momento de nascimento. Laat staan a dieta que é muito também iba durante a trajetória disso. Teco 2 anos, passou mal bota tende heel vaak, depois de 2 anos asma também. Que gente pensa, minha asma tem 2 anos, pero depois lá vai. Pero não por zeg maar leg de vinger op die com a asma abai. Por cura chiquito nanse com asma of tele na modo que ora bira grande e minder ja last ervan si botene e lever of e dieta de nutriente segundo lo que Dios avisa. Maneira hermana cabe bisa ore den Bible sempre tem e receta de e costan para cura nos curpa kune. Essa aqui me quero ênfase tique riba de awe kutawa ta e gebruik de medicatie gebruik. Quanto de nós ao esse manco a passa e agulha paracetamol? Brother, mana, ok. Quanto de nós a usa tablet ou pil que tem vocês estão com um plástico omheen? Baya que puntra bomes ora bagulha remédio plástico não é tabay? Baya puntra bomes sei of paracetamol tá duro toch? E parte duro de paracetamol afo é duro que tá depressa, tá ora depressa de machine toch? É lag. Mas ora bobay bate paracetamol ko bobate paracetamol botari para culpa dentro mas mole culpa fo. Ya? Toch? Ya. Ao parte para fo vos romano sa pudi remédio que nos bebe romano sa punda no na onde lá vai o romano pensa tá vai de mistoma ka mas aquele mas vai ontlast mas aquele claro
Na Romanang, tabay na bo lever. Tabay ding party, ku lever, tabay sla op sushi, ku no por break off. Lo que lever, lever tabay manager di bedrijf. Si mi no por deal que problema aqui, mi ta stok hem weg. Então se passa com nos lever. Minta bisa para nos stop di bebe remedie nang. Pero Jesus tem solution para turkos, nos tegen nang. Als jullie de woord van de Heer, jullie God ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. En de Heere bent het die jullie geneest. Dat is, ja. Laten we dan een stap wat verder. Dat is me acopiar parte de mi buki para humana. Anto mas aquele suni mas e parte de mas ku por relata aqui nana ku yama ku ta detox receptan maneira nan di detox. Anto opiende tabisa ku lamunchi ku awo detox. Pero ting maneira nang pabo detox tur dia pa resto di bebida. Maneira nang sistema de come, kubo nota hasi kubo lever bijvoorbeeld, tinkutra mas tanto ku etinkutra. Antore lobo tabatur e vet for di bokurpa lo sali, il bo sangue lo guardo limpia tiki tiki, e prome 5 kilo ng kubo ba, sako sita e vet ko sali solamente for di bo lever. Ora bote nung dieet kubo bay ba. Bote mire prome kilo ng tabay vra of niet. Snel. Passa uma nota di bokur, nota e ombau di bokur pa aba. Sino e vet for di e organo nang posisite prome camina ko tawar do limpia. Uma maneira mais fácil para nós por começar detox, tá? 5 dagen detox, mabisa. E porta uma maneira de vastan. Me tem 4 maneiras. Romano não põe essa aqui straks, então Romano não pode sacar foto de dia. E prometa met sappen vastan. 5 dias largo, vaste voedsel. E nemen, dus ku bota come 3 vezes per dia, bota sorry come 3 vezes per dia nang correctamente e na tempo. Pero ora bota kis logo que bota come. Se você come gusta come pão, pero eigenlijk me que vai detox. Pão branco tem roupa açúcar dentro, então eu me tá cambiar para brain. Uma maneira assim, se me gusta comer arroz, em vez de usar e branco, me tá usa e brain. Então está step para step. Nos essa aqui tá algo que eu tenho quase step para step. No tá algo para borrasi den tiro para botar se bom mês mais malo. Yeah? E de 2 tá 1 meal a day. Essa está maneira de vastan. Lanta se botou ainda que não gusta on date, essa aqui tá algo pabo. Pero me 10 minutos não passa. Ou me dinhe tá vai. Brother Steve. Sorry. 1 meal a day. Se você não gosta on date, anterior bota vasta, se você me vasta 12 horas na middag, como não come nada, então depois, depois vamos sair e comer comida caliente ou algo pizza. Anterior, depois de vasta 12 horas, vou ter que começar a meter on date. Eu vou fruta, acaba eu depois de cada 4 horas, prometo 6 horas de noite, dus bota berekenen e tijd van 12 tot en met 6. Bota partiele, bota 3 comina boke. Of ta so boke assim maneira e 1 day meal. Ante ore e sumbe ko bokome, botingo come bom. Que meni no maneira bote come arroz com saus galinha de no. Bota yo vol fruta pa bo na bo barrica. Yen te maneira bononi pormas, laga nos bisa. Of yo vol groenten, pa bo na bo barrica yen. Pero nada
ku vet pasomra bo acaba di vasten. Imaginabo ko bo stomata helemaal bashi anto bohin ka on comida denje ku hopi vet, hopi koolhydraten, hopi suku. Dus botas yeno bezig tas si bomes mas malu. Esse nota é ideal vasten pa persona ng kuting malesa ng manera bloeddruk of suiker. 5.2 vastdiëten. 2 dagen per week vasten. Dus isa que bonotos je hinter simang, pero 2 veces per dia, 2 veces de un simang. De overige 5 dagen normaal eten. 7-daagse smoothie detox plan. Antes sa imahin ka akidenang. Anto te regala er romanang un receta. Anto even kijken waar het is. Tadi un smoothie. Is un mas douce maquis. E llama rode bieten en frambozen smoothie. Ete bom pa baha of controla bloeddruk. Verbeteren prestatie, dus mas energia. Ete ontstekingsremmend de mokurpa. Draagt bij het spijtvertering. Goed pa bo hersenen nang si bota bij school bota sinya to bota sinti bontiki slaap boketa pinteren in 7 dagen smoothie aki kuta smoothie die rode bieten en frambozen voor Juda ku esaki. Rumanan danki pa e atención ku rumanan tawata tini mi te lagi saki pa atrás ku turene po sa kapotra DJ person mi no para copiare pa turene anto no sta no mi ta sera ni sta kaba. Danki pa atención. Yeah.